BSF mate Border Security Force awareng warsai ki claim dunjining hanga tumfan stame birta ki me alam thebang la son hello pini la so video long nali tumpan nang ke than ponji la bangke BSF pen ka piklang pon awareng warsai aputhak sin ali tumpan nang than pachini ponik po la pen age limit la pen kon ana post vacancies doma ka char leng deng ka an sikenang jima la so details nali tum la so video long se thek pon long ipo nali tum la so YouTube channel long jong se nang ka hombre milang plege chinghon pen nali tum subscribe ikon latest update nali tum kilong versi fan adu hes tame belarjan theknoi hodas tame nali tum tenene pin pen berpon igenon tangte non pathiek pen BSF awareng warsai a details le chethan polonang lapen lang polonang tangte non BSF awareng warsai angton a details non chethan polonang lapen organization amen labang ke duka vite chini po border security force mate short form pen labang ke BSF lapen apply process labang ke dak online se apply nang ikpo apply last date labang ke 16 June 2024 si last date lo lapen post amen ladak ke pipo na teng pulte group A B lapen C ana post do lapen job location labang ke all India job location lo lapen official website lo nali tunjong se homridam exhibit homridam iktame rectt.bsf.gov.in so website lo dam iklo pulte nali tum details tame lang long ikpo la penali tum jong se telegram channel join jelang pulte prabjen pen telegram channel along nang join doni ko das tame nali tum details ai hui bangke long pon ikpo la pen important dates dag lang pon lo pulote apply start je la bangke la so cheklo 18 May pen se cheng pon ikpo apply last date la bangke 16 June 2024 pen se last date lo apply process lang dam lo pulte general pen OBC EWS secondary tumpan dak 100 rupees pinang po SC ST ESM la pen female atuman sikai sita nang ne la pen General OBC EWS atum labang ki payment online mutsi pinang po lapen BSF vacancies lapen qualification lapen age limit dang lang polona paramedical staff nurse details mana son hello SI mate staff nurse afan kadu kabe penda 14 an people igla vacancies kachar lengdeng GNM unang pola pen age limit 21 pen 32 arta atumsi jogdun long ikpo puthot dak ASI mate lab teach afan stam 38 apus vacancies people igla pen lab technical diploma an kachar lengdeng bang unang po 18 labang director age limit labang 18 pen 25 arta atumsi jogdun long ikpo lapen ASI dak fisco afan tame 47 apus mate vacancies and people iglo kachar lengdeng labang ke physiotherapy diploma an unang po arta labang ke 20 pen 27 arta malam abang po mate abang fitum si jogdun long ikpo laben putho dak chithan bolona SMT workshop vacancy details para sonlo SI vehicle mechanic fanda ke thom an post vacancies people qualification diploma an unang po laben 30 years na po age limit bangke constable OTRP of sameda isiana post bang people iglo lapen kachau lengdeng ITI complete nang po age limit 18 pen 25 atum si jogdun long ikpo lason tata sida constable SKT of post by AC kachau lengdeng ITI depen arta lake AC verlo constable OTRP pen lapen constable fitter of sameda 4 an people iglo kachau lengdeng labang ke AC verlo ITI pass nampo arta ta isiverla 18 pen 25 an constable carpenter of astamida hini an people lo post labangke laben kachar leng deng dak ITI unang pala pen 3 year experience arta 28 pen 25 an laben constable dak auto elect funds tameda isian post bang people iglo kachar leng deng labangke ITI laben age labangke 18 pen 25 an constable vehicle mechanic of astamida 22 an post bang people iglo laben ITI respective trades of 3 years experience donang pola pen kachar lengdeng 18 pen 25 an lason eta sida constable BSTS first time hini ana post people no kachar lengdeng isivel nai ITI pass nang pola pen 3 years experience lapen arta dak isivel 18 pen 25 ansi arta tumse jogdun long ikpo potada chithan polo nang veterinary staff vacancy details bana sonlo HC veterinary first time da isiana post bang people no kachar lengdeng 12% tamil lapen arta 18 pen 25 atumse jogdun long ikpo constable da khel man na first time da hini ana post people no kachar lengdeng 10% na po 2 year experience nai arta 28 pen 25 an age atumse jogdun long ikpo library vacancy details bana son hela da Inspector library first time da hini post people iglo kachar lengdeng degree in library science na nangpo age limit labang ke 30 years atumsi jogdun long ikpo BSF requirement 2024 selection process para son hello da ke tokpola temple written exam physical test skill test document verification medical examination IC da endpoint ikpo ke apply nangji process labang ke mo apply se thekpon long ikpo non
ke filing da active pon pelang active pon da prang po non la 18 men active pon ek po apen ki jot last date labang ke 16 June 2024 si apply last date lo la pen non nali tum phani le asap so pathiek pen advertisement alo na paklang pon ek po screen alo nali tum thek pon long exi la hello advertisement alo lo la pen so advertisement alo long ke top post ta mela son thot lo la pen pen anda st to man sta me post of vacancies to salary nali tum so advertisement alo long se thek pon long ek po kon answer salary ki pipon mo la pen nali tum jog dun exactly pulta la so advertisement alo apang nali tum lang det pen le jog dun exist tame jogdun ekta melo la pen so video nali tum kan maser se rego karbiang long aras tame pela igna la pen pachini igna BSF awar engwa sa long ning ki hanga tum banga pa jogdun eklo na sipine video lo manil la so information nai wan pila anchol la se do me thak me ka duka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do on fans tame nilhin pin kardom to change your